Tutsunundu biri barakurira buriya kashumati no twambukanye twakaba ugatera n'umbazi irrigation. Yesaya tujagore ni mixed farm kandi tuntu barambuza amaho kureba family modern uko kutambura nanuko kubasa kwese umwanya muto kuna mujya kwa Iftaini WhatsApp. Ano kumbaza kukutanda cyo mutandara ariko cyane kuko umuntu ufite gwafata akologo cyo. Bari bukinti kinta. Hapo nasa ngogo gumpa kitaka kwa kesho. Kitaka kwa kan kukuta bwine. Atamika bwine. Ichi uri propene afango kandi rero ugera je. Ateka burana sipa murangikera. Kora ke mukene tambo kandi ngaba kanke tuwene bakora invention ndazulu konka crops ndaze kandi buri we mudasha y'amatungo niyo y'abaro abaki gatatu burumba zikabitera yari byo cyero bati mekobu gatatu wajaniriza muri mukagwe umunye muke tu ngize gatatu giza abanda bazingo kone ariko ko rempo ne kitaba professor na rempo ne zanje nzabanziriya kitaba professor uwo imeke kitokabura muko nenda kuzinza gukora start ndebe ko nakore gukorera bari arakanda kayo muri mutaka mwana muraba yamukora ndaho yariko muri bintu
Savage. Bari Christmas. Ani aliona kwa atakuti. Jo kwataka video no mugiga mwana. Kankore medio. Teka. Jirito irambo. Simbara yake. Nashono kuwakukana nungiza kwego. Uriya muze yari birasikora yakora. Tibari kunkundira umwana. Yeah. Live umayero kujiriza kora. Live ni wewe ndo. Nenda kukura haka nitafika shika kunyumba. Simama. Uranga na mama. Kumutera tena. Mwenye ndapa hivi. Ndizi. Nagompa. Mangu kuchikana kushisha environment. Check. Sound chini.
wateraho check saudo jinebi what baby yeah yes abakure bankore media kandi byanjye mu kwigana umuntu n'abantu b'ikibeko nashima ko kureba se aba media n'abona ko bareba ubwo mwanya gutura mu bivuga mwanya wo kurwata cyaro n'ikiyaga so akahunga ko kakorera aho kaguza kare akahunga akataruka amashomo abakoma banje binda bintu bire amashomo raganye ngurizo mugomboreji n'intungamo na waza bongera famu yawe twarebe shohoze nyinshi kanye umuntu washomira economics nani bara nareba irrigation na pipe wake ryo gukoresha bibasa kuba bikira mu nyumba iyo no tukoro tatu investing sente zona aha kandi wakubasha gukora mu business ndi one ubuhinzi ni business kezinga
irrigation age pipe one nyine kurambo kugikorera amashanyarazi nyine gukorera na kugira ngo ni business hari business yona yo kwasa kutanka no kwa ndo competitive bago mutabona yona no kamusenge ndo wakiye kamusenge pipe one tukora zapede mu application rwanda network yona kugishanya na ya konka isente z'inzira mu family burunako izinzi kushoroma niziza kuzenzi bayiriza ngo ndeke kahi namo yo kusama ukose ikine rukuntunga ndiko kosego kigera nashimerwa munonga abwe famu yawe ko kureba nukore saba abakozi bangahi uko mu famu yawe atwan boneze ntagire mbanye n'abakozi bakoryari 10 mu famu tuza kuboneza ntagire byara bamara kubyara abaguma abakozi muna manegana n'abaguma bakorera kuri wetoma we bari munonga tuza kubonaho n'abataka tuje tubavuze konka tukhendera uri kubana inda kwagiraho ninga katije abahinda bakwenda kwega no bikiriza bega basa kujya bega cyaro bone nimba muri Indonesia bino abo kubaki iyi project yawe tiye cyaro iyi project yihanga giye kandi ureba hari ubuwatanga kuzamedia nibasa kuregwa n'isi yose so aba kugahare bona no tamiza ngo nubakira bijya no basa kuri project yeji niha ampa ndabiki igisubizo so ni zira cyane kereza abantu we bari munongo tereza namba zisimu abakwenda kubona ubuhereza bwawe ninga bakwenda kuja kwagira nangwa ubare no kwiinspiringa abantu binja abo kuba ni mangu nabagiga binja bajyokwe abantu bareba ngo agriculture ine mu gashuko kabasa kuba nirega mu cyane so bahereza kuba kubasa tunga ngo kubasa kubona uhereza ku bwa mixed farm agore mixed farm bari kuba kubona ninga kubona ibimukunda ninga kudakiza ngo abarakampara bano nakunda kujya gore mixed farm bishanga kanyanya kakira share kanyanya agati share kanyanya na gato abarakampara gayaza na kwero kumanya kana bine out abarhoyuma bine yo out kumanya abarukundiri kumanya Stanbic Bank nabo bine ho out ya gore mixed farm kugira zo yanje 0772 ashatu na mukaga atano na mukaga kinana kandi manager uri kubera ubona abaro ushayona ya MTN ya Airtel 0703 12 kagana mwenda atano na munana we bari munonga so twashimerwa munonga kana kuzimwa Sumani na Bright Aid abankore muri we bari yesebo ala niyo wakupora wewe ndio kupora massive for profit Shamir hoya kizaftira Siaga kanya pomo wena ukandika
Rwanda ajya kurya Ilitaka kwa nini kuendana na nchi? Yes.